12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya niba aminah sinan lahiran kendak batuan jeda tak rubah 12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya niba aminah sinan lahiran hendak batuhan jeda tak rubah Nabi Muhammad Sayyidil Anam utusan Tuhan ke manusia pangulai umat Arab dengan ajam generasi Tuhan yang tak mulia Nabi Muhammad Sayyidil Anam utusan Tuhan ke manusia pangulai umat Arab dengan ajam generasi Tuhan yang tak mulia 12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya niba aminah sinan lahiran kendak batuan jeda tak rubah 12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya niba aminah sinan lahiran kendak batuan jeda tak rubah Nabi Muhammad Sayyidil Anam utusan Tuhan ke manusia pangulai umat Arab dengan ajam generasi Tuhan yang tak termulia Nabi Muhammad Sayyidil Anam utusan Tuhan ke manusia pangulai umat Arab dengan ajam generasi Tuhan yang tak mulia 12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya hiba aminah sinan lahiran kendak Tuhan jeda tak rubah 12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya hiba aminah sinan lahiran kendak batuan jeda tak rubah niba akan gajah lahir janjongan urang wasulanya Rabiul Ula tanggai 12 niba benganyan pangulai alam lahir udahnya niba akan gajah lahir janjongan urang wasulanya Rabiul Ula tanggai 12 niba benganyan pangulai alam lahir udahnya 12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya niba aminah sinan lahiran kendak batuan jeda tak rubah 12 hari Rabiul Awal lahir janjongan pandang donya niba aminah sinan lahiran kendak batuan jeda tak rubah yatim tan ayah yang lama kendongan kendak batu menegama nak kada urung api gasin harta cinta Nabi janjongan kan urung kaya yatim tan ayah yang lama kendongan kendak batu menegama nak kada urung api gasin harta cinta Nabi janjongan kan urung kaya 12 hari Rabi
dua basari Rabiul Awal, langit dan jangan pandang dunia. Abdullah ayang digongnya anu empang sawan kuris mulia Siti Aminah jun putih indah pemadan jungan judangan dan rupa Sayin Abdullah ayang digongnya anu empang sawan kuris mulia Siti Aminah jun putih indah pemadan jungan judangan dan rupa dua basari Rabiul Awal langit dan jangan pandang dunia niba Aminah sinan lahiran kendapat Tuhan cinta terupa dua basari Rabiul Awal langit dan jangan pandang dunia niba Aminah sinan lahiran kendapat Tuhan cinta terupa meninggi pemayung umun enam kubuang sinan di kampung apa luar pun pamama tujuan intan ngan umu eman u kampung jasa meninggal pemayung umu nenang kuburan sinan di kampung apa luar pun pamama tujuan intan ngan umu eman u kampung jasa 12 hari Rabiul Awal langit dan jangan pandang dunia Iba Aminah sinan lahiran kendapat Tuhan cinta tarupa 12 hari Rabiul Awal langit dan jangan pandang dunia Iba Aminah sinan lahiran kendapat